natural laeng ti panagbidot, no ti puso ken panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agbasol man, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaunggan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulen na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaunggan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Ay ikaw, anyat ko kuumon tagil inom ka iti arak. Kayat ko lang, nanang. Apa yan? Anya kami ti mapaspasamakan ka. Tagsasarunumutan nga aldaw nga agbarbartek ka. Nagsakit unay tinakam ko, nanang. Apay nga road, anya nga minti makagapaw. Amokon, siguro napaay kamanan kan ayat anya. Apay nga min nakasoy. Tunggal na gayatak. Masakit, anak. Itad kumat amin nakabaalag kadagiti ayatak. Apay naglaka lang di pa ng pampanaw da kanyak. Masapol ka di pala ang asong batak day taas sa ludsod mo. Nanang. Panagkunak, amo montisong bat na dayta ay ko. Apay mat ngamin na nagbali nagkakastoy ah. Lalaki mat ngamin tiriknak. Ngam no apay sabali mati. Naikapat kanyak. Ay na, sumardeng ka man ay ko. Isardeng mukit din dayta pa naging inom mo. Saan anasaya at itibag iti kanayon nga aginom iti arak. Apay, kaya't mo ka dit agsakit. Kat agsakit akmatan. Kanayon ak nga agsakit. Kanayon na mapasakitan da ito pusok, nanang. No di mo kaya ti kanayon ang masakitan, sarda nga mon ti ayat, iti padam a babae. Kat babae nga rod ti kayat ko. Alangan mat nga gayat, ak iti jak mat kayat. Sansa mat mayan natop da ita. Lapdam ti agayat iti padam a babae, tapno maliklikam ti masakitan. Kastala ang dayta ay kaw. Nala, yag mo dayta nga arak, ma. Apay ngayon nala yung matanda tayo inumag. Nanang. Huston, ti panaginom mo. Maturog kakit din, tapno mausawan ka. Jak nga rod, kaya ti mausawan. Tapno, jak makarik na unay ti sakit. Basta maturog kan. Huston, ti arak. Na nagalas matan ti itsura na ay ko ang nakaturog di ta atidtog atugaw. Nakangangapay ang nakaturog. Sapay agat arak dito'y salas. Kasanaw kat naginuman ng dayta nga anak mo. Apay nga min aya. Kasi ti sigod anyapay ko ba? Nasakitan man na yun kan ayat. Ay katwan na. Daitalaang matimang paspasakit kan kuana. Awanad sa balipay. Ay, kat saan mat amapagpaggang day ta anak mo? Kanayon lang arudan amasakitan ng sigil at tamat asikay. Ay, wan nga road. Jakmat amunoan niya ti kasayaatan ama aramid iti daytang anak ta. Naglaka nga min ama inlab iti pada na ababae ngam awan mat nga rod ti agbayag a karelasyon na. Kasano nga daagbayag a karelasyon na kat makasarak damot iti lalaki a pagbawingan dagiti nagbalin a nobyana.
Iso nga rod asaan ko man arumbang amang nobya iti pada na ababae, ta saan mo't ngamin arumbang dayta. Ngam nagtangken mo't ti ulo na. Iso nga awan ti pabasulan na no kasta akanayon amasakitan. Apay akasta ti itsuram dita sulay ay kao. Di mo kunaan agpaspasan na ang kalata nga aging gaita. Nuwabalin la ko mga ikatekon dito apusok. Tapno saan ako na masakit ang tatang. Kalokwan dayta. Di pa ikit din natay kan no inikat mon dayta pusaw. Nasaysayat pa'y kuma. Numatay ako. Sumardang ka man ay ko. Nagpintas ka abalasang nga. Gwapo abaro, tatang. Ay na, nagmayat kalakit din ayang arabisan. Ipilit nakit din ti palsaw. Ung tandak pa'y lang kat masaksakitan ak lang arudan. Kasano kat kanayon da ka lang arudan abagbagaan kan ni nanang mo asaan kan nga agdat-daton iti padam ababae. Ngam napilit kamatlat ta. Anya nga itan ti mapaspasamak kan ka. Kanayon da ka nga ibate kan kanayon kamert ang masakitan. Lay, si kamert gayam Charley Baraw. Naimbag ang oras yun, tata. Ada ka dinay ko? At da silid na. Agpupupuklatan ti kukuan na. Api namin, tata. Di namin sungsumbatan ti awag ko kenkwana. Kakasday agpaspasana ang manan. Amumulatan ti makagapaw. Ay sus, ingkulasay siguro ni Lenny Anobia na. May kapat namin ni Lenny, Kurt. Wan, inkulasay manan ni Lenay. Inted na amin akayat ni Lenay ngam insukat na mutlata. Iso apirmi nga rab ti pasanaang na. Kaya't ko makasarita ti gayem ko, tata. Malangaraw, umunag kalatan. Nalipatan ka pa yun a pinaunag baraw. Anya ti mapaspasamak kan? Nagangdod ka pa yan. San kan sa mo ti nagdigdigos? Nagdigos akmat Kano pa tinao di pa nagdigos mo? Iti na minsan nga aldaw. Anya? Yaks! Nagdaga ang ti panahon. Ngam hindi pilagay na minsan nga aldot tinao di pa nagdigos mo. Isumat na nagangdod ka na. Anya kamutan, Charlie. Imay ka kadi dito itap no buwisitan nak. Ni, sana kasta. Saan mo nga minabaybay ang tibagim Anya nga rin ti gagaram. Awisan ka kuma, mapantayag pasyar. Apag isumot nagpaspasan na ang gagayam, isa ka sa pulang nga rin pasyar. Awan ganas ko agpasyar. Da kayo latan ti mapan. Alangan mo't nagpupupok kalatan diti balayaw. Kasano nga makailiwliwag ka no kasta? Basta da kayo latan ti mapan nagpasyar dita. Kaya't ko ti agtali na dito yung balay. Sayang. Sapay mayat ko ba di papanantayaw? Makailiwliwag ka at hagos do kas kasano. Uray sa dino ti papapanak. Malaglagip ko latta di ampang nga babayan ang isukat kanyak. Nangaruna kat asidagan agkalay sa. Api nga minalaglagi pa. Yaw awan mo kit di day tarik nam Sikakit di mayat. Agrubot ka kit din, tas sumurot kan kata kami. Manjak nga rod. Da kayo latan kunak mat. Itaman pa'y asan ka asimburot ka da Charley. Manjak nanang. Apay nga road. May mayatan tagpupupok dito yung balay. Ay unay kamutan a tao. Malakasid no saan yun nakaitakit kitaan ti panagrup-rupak dito yung balay. Nay, apay, adaya imbagbagak akasta. Una, takay-kayat nyo siguro na awanak dito yung balay. Saan akasta? Mas daaw kami laang kanitatang mo, taitalaang asaan ka asimburot ka da Charley. Basta dituyak lang balay, nanang. No kasta nga road, inka agdigo sa tanay, nagangdod kan ay ikaw. Makasaal iti agong day taangot mo. Sapay babae ka, siyak ti masikuran ka. Charley, ayan na nga ni ay ikaw. Kunak man no kadwa tayo amapan nagpasyar ita.
Inayabak, ngam di namat kahit ti sumurot ka na tayo. Sayang. Kung naklakit din no kadwa tayong agbiyahe ang mapanagpasyar. Agpaspasan na ang nai ko, iso asan tayo nga roda kadwa. Ha? Breakdown kan nila ini? Kasta nga rod. Ayos. Ne, apekas lang maragsakan ka pa iti imbagak. Siyempre, kaya't ko ngamin ti makisiningad kan kwa na. Ha? Da kayo ngamin ti kasingidan agagayim kaw. E dinto ta kasla na isabsab itaklaeng kada kayaw. Sikakin niya tao, kumpurme ng ibagbagam. Charlie, tulungan nakman ang makisiningad kan ni Aikaw. Apay, kursunadam na iko nga oren no lakyan. Ay, jakman mat among kasta nga raw. Kursunadak at talaga ni Aikaw. Nga oray amok nga awan tinamnamak kan kwa na. Takas jaykat nga rod ti kinatao na. Ang anya ti amaw. Ang mga nudda kami mo't tinaituding a para iti tunggal maysa. Takanayon mo't ang masaksakitan. Ha? Ang mga din nanton kayat ti agayat iti babae. Kat lalakin ton ti kayat na. Gapo iti kanayon apan nakapasakit na. Kayat ka talaga, Shaila. Ha? Ay ko? Ay ayatin ka unay-unay. Sapay la kumata at dalamnamakan ka. Kaya't nak nga uray adayo ang napinpintas ka ngam siyak? Ha? Anya na pimpintasak ng sika. Kat lalaki ak. Ngam day ta tinabatad a kinapudno. Napimpintas ka at talaga ngam siyak. Basta sika ti kapintasan para kanyak, Shaila. Ay ko. Iso asapay la kumata aklunan nakmutan. Medyo nabayag mutan ngagdat-dato nakkan ka. Sige man laangan. Datan. Ha? Agpaiso? Aklunan nakon? Huwan nga rod. Datan ko nakmet. Wag yaman nak Shaila. Pinaragsak naglaunay ti daytan ako nam. Kamodyanan na. Maagasan mo't lang ti pusok akanayon ang masaksakitan. Ay ikaw, anya ka di manan dinadamag ko, nga adamanan ti sabali anobiam. Ha? Nadamag yu adagos, tatang? Una, tanagalisto mo't ti damag. Apay, pudno ka di nga adamanan ti sabali anobiam. Sana maliklikan daytan, tatang. Anya nga rod kat gusto ak nga rod kini Shaila. Ay, adan samat korkorang na dya sayla ta kinayat na tipada na ababae akas kan ka. Wala, nagmadimot ti kasta sa uyo, tatang. Siyempre, nagayat lang mo't di tao. Isong inakludnak. Sumardang ka man. Inton kuan, isukat da ka manin. Kalpasan na, agpasan na ang kamanin ako namla end of the world kan. Tatang sa balin ni Shaila. Marik na kay ayatin unay-unay dayjay. Ay naay ko aya, jak amok ti aramedakken ka. Nagpintas ka babae ng daddadaalam laeng gapoy tar aramidem. Maysa akadaksan nga aramid ti kasta. Makaamo kayo no anya ti bagayo, tatang. Basta'y ayatek launay ni Shaila. Period. At daman gaya man tinobya, may ko. Siyempre, nalaingak no may papaniti ka kasta abambanag, my friend. Ay ko. Talaga ka di babae lang ti kayat mo. Ang mga no kayat mo ti lalaki. Ha? Anya ka mo Charlie? Kasla saan tang agayam iti kasta pa nagsasawang kanyak. Insultun nakmat lao na yun. Ne, sana kasta? Nadamag ko laeng. Madi nga min sa sana nasayata denggan. Pasensya ka lang kuman. Husto ti kuna ni tatang mo. Napintas ka no ipaipaisum ti agbalin a babae. Lalaki ak nga rod. Kasta tiriknak. Iso adinak man bad tripan, Charlie. Nga oray at dalalaking aggustukan ka?
Anya, nagkarumatan no asino man dahi ta lalaki. Ibaga man no asino ta papispisak. Ni Paulo agayim ta. Kursunada na ka. Anya? Nagalasan ti aramid dahi agayem ta kurso no daan nakit din. Ibagam kan kwa na. Ta saan agpakpakita kanyak ta amangan numakabil ko pa'y. Ay ko, awan mo ti dakas na. No kursunada da ka ti lalaki. Ta babae ka mat. Sumardeng kan. Kayat mon samot nga agrikyer ta, Charlie. Ha? Ibagam lang, no kayat maput dantan ti panaggayem ta, itamat lang. Ni, saan mo dakas ta, ah? No kasta karod, sarde nga mon ti summanao iti Jack Pulos kayat adenggan. Gayem lang ti pangibilbilanga kini Paulo. Ken saan kami at ano? Anyamot ni Aikaw, saan Apolos ang mapagpaggang ken maan-anawa. Kanayon lang arudan ang masakitan nga po iti babae, nga maadaman gaya mo tinubyana. Narod Orean niya pa iti ibagbagak kan kwa na, awan mo ti denggan na. Ay, panagkunak, uray anya pa iti ibagbagata iti anak ta. Talaga saanan adum ngagdayjay, tajayrik na nalatan ti sursurutan na. Naku na amaun, isungarod amalok sawak kan kwa na. Kadyamot pa da na ababae akimpat kan kwa na, ay saan nga agpampanunaw. Ay talaga, saan nga agpampanunod ti kasjakit at itao? Ambuda apada da babae, ngagtutupanda. Dadaulan dala ang ti masakbayan da iti awan mo't kaus-uskan na abanag. Orayon talatan nga agsanoong takastamot ti kayat na. Ora muna ang masakitan iti odin na, sige latamot sige. Isa makaamong arudan. Total, dahi tamot ti pinili na. Kumusta kan? Ay ko. Anya ti masapol mo? Apa yan nagpakita ka kanyak? Kaya't kalayang ang makita kan kumustain. Aggagayam tayo mat kada Charlie. Saan ka day? Wan, ngamjak magustuhan tinamwak kan kwa na. Ha? Iso aman niyo po dita. Di ka nagpakita kanyak. Nay, ay ko. Apayakas tamat tan. Jak nga rod magustuhan tinamwak. Agasem ta kurso na nakgayam. Ha? Kurso na nakit din. Idinto ta aggagayam tayo. Ka nagpapada tayo langin tirik na. Lalaki mo tirik na. Amon ta. Pasensya ka la kuman ay ko. Ngem husto ti kunam a kurso nada ka launay. Diyos ke ka. Jak magustuhan ti kasta. Amumat asanta atalo. Ay ko, jakmat siguro pa kabasulan no kurso nada ka? Tauray balibalik tadam ti lubong. Babae kalatang uray kunam alalaki ti riknam. Pumanaw kan? Saan ka nang agpakpakita kanyak? Ta saan tan nga gayam? Anya? Jak magustuhan ti aramid mo. Iso a pumanaw kan? Di kan umay dito'y balay mi. Nagpigsamat titimak mo ang makisarsarita itay kan ni Paulaw. Anya ti mapaspasamak, kaslap apa amat. Awanan ba inday dyan lalaki? Jak kursunada ti aramid na. Apay aya. Kasanaw kat aggagayim kami kada Charlie. Ngam nagturid amang ibaga a kursunada nak. Ay kaw, awan mo ti dakes na no kursudada na ka ni Paulo. Nagsaya at kat kumano da kayo ti agkagasat. Isulangan tayo tam, tayo ti maibagay kan ka. Hanya kayo matantatang. Saan kayo kumamay agsaw iti kasta? Taurean niya pa'y aramidin da Jack Paulo. Jack Tupulos magustuhan. Talalaki tatang. Kalukuan da ita. Tatang. Di mo man ipapilit isang kadagulit mo alalaki ka. Ta naglawag mo't ababae ka. Manan. Agtalawak sa langan dito'y balay no kasta kayo matatang. Asawa ako ni Shaila. Padasam lang ang aramidan ti kasta ikaw. Ta saan ka lang nga agpakpakita kada kami kan ninanang mau.
Shaila, agdenatan. Anya? Kasanong agdan nata? Kat saan dakmot akayat dagiti dadakkel mo aparaken ka? Awanan ti maramidan da, no agdenatan. Iso apo manaw klangan ni Jibalay, agdenata mo tan. Kuwaay ko. Saan ko mapay laeng? Apay saan? Di nagkadikait akadin na. Kunak man, no'y ayatan nak. Wen, ay ayatan ka. Ngam sandak nga rod akayat dagiti dadakkel mo aparaken ka. Iso ajak kayat ti makidenaken ka. No adamot ti saan nga umanugot iti relasyon ta. Mauna ta kun asimumulagat, gamasaan latang umanugot dananang kentatang iti relasyon ta. Iso atap na awanan ti marami danda. Agden nata nga rudin. Tapumanawak mo ni Jibalay mi. Kuwaay ko. Pasensya kan ngam. Jak pay kayat ti makidenaken ka. No kasta, saan nakanapatagkan ka? Saan akasta? Ngam jak kayat nga agden nata. Idinto ta saan nga umanugot dagiti dadakkel mo iti relasyon ta. Ay ko, manganan. Hoy, nangagnak ka day. Kunak manganan. Mangan kayo latan, saan ka mabisin? Nay, apa yun? Anya ti mapaspasamaken ka. Imposible asaan ka pa'y amabisen kat saan kan sapay anangan itay bigat. Jak marik na tibisin ko. Apay ngamin aya, adamanen parikot mo. Imbreak na kanjay nubiam. Saan? Anya nga ron ti pagkaskastaam. Anya ti parikot mo. Awan nanang. Ay, imposible nga awan. Amo ken mariknak no da parikot mo. Iso nga ibagam nga rod kanyak no anya ti pagkaskastaam. Anya ti parikot mo. Ibagam kanyak. Da kayo kinitatang ti parikot ko. Anya, apay kumapagparikutan na kami kan ni tatang mo. Anya kumangay tinaramid mi kan kapagparikutam. Kasano? Saan akayat ni Shaila ti makiden na kanyak kapu kada kayo kinitatang? Marikrik na ngamin asaan nyo akayat para kanyak. Ay kat dinasaya at launay no saan na kayat ti makidenaken ka. Anya kayo matan nanang? Kayat da ka masaksakitan? Saan akasta? Ngam no saan na kayat ti makidenaken ka. Kayat asawan day ta medyo limpyo pailaang ti utak ni Shaila. Anya? Sa paila ko mga road, taag na nayon ang makapagpanunot ni Shaila kat makiwinnaswasan ken ka. Sobra kayo mat nanang. Nalabusan ti kasta pa nang irururuman nyo kanyak. Lakay, no kasautan ni Shaila kat ipakaawat ta na imbag ken kuana nga awan tinasaya at apagbanagad ti relasyon da ken ni Aikaw. Panagkunak adaywan na ti anak ta. Pagkunaam iti dayta. Ta saan na kano akayat amakiden na ken ni Aikaw. Taam muna asaan ta akayat apara iti anak ta. Iso akasauta nga rod ang naimbag tapno adaywan na ni Aikaw. Amangan no datamat ti kagura di anak ta no aramiden ta ti kasta. Makamuditan oray man kagura natan. Tinapatagkat adaywan na ni Aikaw. Ay, nagrigat mo't ngamin nga isursuro jay anak ta. Oray anya pa'y aramiden ta, saan tan ama isuro day jay. Isoan ni Shaila nga rod ti kasauta, tapno adaywan nan ni Aikaw. Charlie, kaguran ako ni Aikaw. Ha? Apay mo din nakasta? Namuan na ngamin ti pudno ariknak para kan kuana. Kat dayjay, kaguran ak matan. Paolo. Diyak nga rod amo ti aramida. Natamaan ka talaga ni Aikaw. Kaya't ko talaga nga uray no lakyan wano tomboy. Ay, panag ko na, lipatam lang na itarik nam para kan kuana. Talaga lalaki tirik na dayjay. Charlie? Oray niya Peter aramidem. Sigurado asan na ka magustan dayjay. Babae ti kayat na. Imbagak nga rodan kan kuana tirik nam, ngam kinagura nakpay. Iswag kasayaatan no lipatam mong tirik nam para kan kuana. Ngam kasanaw. Natamaan ka talaga kin ni Aikaw.
agayatak unay ken kuana, Charlay. Ha? Nana? Tata? Da kayo matgayam? Naimbag nga oras mo, Shaila, balasang ko. Kastamot, tata. Mabalin ka diti umunag, balasang ko. Ha? Sige, Nana. Tata, umunag kayo. Ay, agyaman kami, balasang ko. Agyaman kami. Sige, Nana, tata. Agtugaw kayo, pay. Agyaman kami manan. Mabit laang, taisaganak ti pagsasangwan tayo. Sana na masapol, Shaila, balasang ko. Ha? Tata? Kaya't nakalang akasarita itinasaya at ken nalapat. Tapara ken kamot laeng daytoy balasang ko. Pampanunutan mi iti asawak ti masakbayam. Tasayang ka nga may no madadaan lang ti masakbayam, gapo iti pan nakirelasyon mo ken ni Aiko nga anak may. Ha? Tata. Babae ka, balasang ko. Babae mo't ni Aiko nga anak may. Uray anya nga ang gulo ti panunutem, saan anasaya at ti relasyon nyo. No adda pa nagbuteng mo iti Diyos, anang parswa kada tayo. Saan nga rod arumbang nga aramidam dagiti makarimon iti imatang na? Nana? Saan aga puta saan da kaakayat para ita anak me No diket pakasaknan milaunay ti masakbayan nyo nga agpadpada ken ni Aiko. Ti agbalin abyagyo no itultuloy yo ti saan a maiparbang a relasyon nyo. Napintas ka mat. Imposible nga awan apulos ti Agosto apudpud no alalaki ken ka. Diyay tao a maiparbang nga ayatem ken pakiasawaam. Husto ti asawa. Ha? Isu adi ka kumaumanugot at iliwan na ka ti demonyo babaan iti patibong na balasang ka. Tati Diablo, iparik na amin aragsak itaken ka. Kaya't na nga aglangoy ka iti ragsak iti inaramid na agayong-gayong apakaisag makam iti udin na. Tapno adda kapadpada na. Pudno dayta. Iso nga agpanunot ka kumabalasang ko. Bayat anasapapay. Tati aramid ti sa iro. Ragsak laeng iti ununana. Ngam iti udin na. Si kanto ti agbanag a nakakaase. Apay akayat mo agsarita ta, Shaila. Sapay ko namasaan mo na maipabigat da ito eh. Kuamin ay ko. Adda na patag na ibagakan ka. Anya da ita? Ay ko. Amok a napatagakan ka. Taimpariknam kat nga ruday ta kanyak. Talaga amat. Napatag ka launay kanyak, Shaila. Agyaman akmat iti day ta pamatag mo. Isu nga rod akayat kong agdan nata kuman. Pasensyakan. Saan to apulos a mapasamak day ta? Ha? Apa yun? Ayatin ka unay-unay, Shaila. Napatag kamot kanyak ay ko. Ngam kasayaatan no agwin na swastan. Anya? Apay. Anya ti basro ko kan ka. Apay akalat a makiwindaswas ka kanyak. Adda ka din lalaki a nasarakam nangisok atam kanyak. Saan akasta? Ngam kayat ko laang nga aramidon ti rumbang. Ta saan arumbang ti relasyon ta? Tauray balibaliktadon ta ti lubong. Saan tanto ang maikari iti tunggal maysa, taagpada ta babae. Shaila. Babae ta ay ko. Amuta nga agpadpada ati babae, kat naaramid a para iti lalaki. Idinto ta ti lalaki kat paramet iti babae. Iso ang maawatan na kumano nalawlawagan ti panunot ko. Saan pa'y analadaw ti amin para kadata? Iso abayat anasapapay?
Aramidan tangarod ti rumbang, taday tamot ti pagrebengan ta na iparswa. Timang surot iti umno, para kada tayo at tao. Nagsakit tinakam ko. Kanay naklata na masaksakitan. Kunakno ni Shailan ti para kanya. Kalat mananag. Nagbaliw ti amin. Nagsakit law na arik na ti panangikula sa ina kanya. Numabalin la kumaamalipat ti amin. Babaan ni ti arak. Umuna ako rinto, Kapitulo 6, versikulo 9, nga aging ka iti Jes. Di kay amuaya adagiti nakillo, di danto tawiden ti pagarian ti Diyos, di kay kumamaalilaw, uray dagiti man nakiabig, uray dagiti agrokbab kadagiti ladladawan, uray dagiti makikamalala, uray dagiti binabai, uray dagiti tumultulad kadagiti taga Sodoma, uray dagiti man nanakaw, uray dagiti naagom, uray dagiti man nagbarbartek, uray dagiti man nagtabaw, uray dagiti man nagpanak, saan danto atawiden ti pagarian ti Diyos. Padaanan ti tuloy ti pagkasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!